Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku. Objašnjenje jezičke norme. Genitiv je padež ticanja. Od svih padeža ima najšire značenje. Prisvojni, odnosno posesivni genitiv označava posjednika, to jest predmet kojemu nešto pripada, onoga koji nešto posjeduje. Prisvojni genitiv stoji uz imenske riječi koje označavaju posjedovano. Na primjer, ovo je sestra moje drugarice. Takav genitiv gotovo po pravilu je dvočlan. Uz imenicu stoji zamjenica, pridjev ili druga imenica. Ako je jednočlan, preobličava se u pridjev, na primjer, prijateljeva sestra i sl. Subjekatski genitiv označava vršioca ili uzročnika radnje, a stoji uz imenske riječi koje tu radnju označavaju. Na primjer, povratak ratnika. Takav genitiv je subjekatski zato što se imenska sintagma sa njim može preoblikovati u rečenicu u kojoj zauzima poziciju subjekta, kao na primjer, ratnici se vraćaju. Ako je takav genitiv jednočlan, konstrukcija se može preoblikovati u prisvojni pridjev, na primjer, ratnikov povratak. Objekatski genitiv označava predmet, to jest objekat radnje i stoji uz imenicu koja označava radnju. Na primjer, gradnja bolnice. Zove se objekatski zato što je imeničke sintagme u kojima se javlja moguće preoblikovati u rečenice u kojima takav genitiv zauzima poziciju pravog objekta u akuzativu. Na primjer, grade bolnicu. Objekatski genitiv po pravilu se ne preoblikuje u prisvojni pridjev. Zapravo, takvo preoblikovanje najčešće uopšte ne dolazi u obzir. Na primjer, umjesto gradnja bolnice nikako ne možemo reći bolnička gradnja. Prisvojni, odnosno posesivni genitiv označava posjednika, to jest predmet kojem nešto pripada, onoga koji nešto posjeduje. Na primjer, ovo je sestra moje drugarice, kuća mojeg brata, pjesme Sergeja Jesenjina i sl. Ako je prisvojni genitiv jednočlan, preobličava se u pridjev, na primjer, prijateljeva sestra, bratova kuća, Jesenjinove pjesme i sl. Subjekatski genitiv označava vršioca ili uzročnika radnje, a stoji uz imenske riječi koje tu radnju označavaju. Na primjer, povratak ratnika, memoari glumice, izvještaj sekretara. Ako je takav genitiv jednočlan, konstrukcija se može preoblikovati u prisvojni pridjev, na primjer, ratnikov povratak, glumičini memoari, sekretarov izvještaj. Objekatski genitiv označava predmet, to jest objekat radnje i stoji uz imenicu koja označava radnju. Na primjer, gradnja bolnice, pisanje pisama, čitanje knjiga, slušanje muzike. Objekatski genitiv ne može se preoblikovati u prisvojni pridjev. Na primjer, nikako ne možemo reći bolnička gradnja umjesto gradnja bolnice, niti muzičko slušanje umjesto slušanje muzike i tako dalje. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako.